Ia fatalo fatu se ia uo ma paanga a le Talanoa le Uso le nei afiafi ma lo ale soifua fa pitosi fa talo fa le nei afiafi se tama se tina se uso se tua fine ia o le taimu mo le nei wa e afe ai le por kalame le Talanoa le Uso le nei afiafi fa manuia le atua i lo loto le nei afiafi ia ma lo le soifua Ja, soifua bas la sunga Mafi Mataafa ia le ngata ile la sunga Efeso Fonoti ia o kakore fakasi ne fiafi malto ina ya Sione ia o intutu ni fale ainga ia lo fatu uso ia le ne fiafi Te mai e fa kalo fa fu isko inga ma salo ngasi ma o le to ina fa ngasi o fulu i vai kaimi le fulu o kaule ve o fulu po Ole Paulo le me pi kaufiki ya fulu kau ke na fuka le telo te mi pe fongi alu iso mangu ya lo vas okay e se ro fia o la soluto foi la coiva ai do sua ya me sinto ina e ke loi aso lulu le vasole malanga o le la malanga i fiki e o so mari me viki le Talanoa le Uso fa pe se a wala fa ina mai ai mo le e ka wa fa ka u yo be se me o me le o le fai due for fila nga no le kufu dia fa fikio ia ai malo sano le ka tu Talanoa le nia fi foi se mta po ina le wa ta wa pe lava Tusi Paia pe le se escufo ngale o le pe lava Tusi Paia e fauai pe fausia le caresia por lot e que o esse se cusi esse mai ai ale ko que le do o se ni na se fini ka ko amakai a fatu langa o nga fakisian o le asia o nga au pico sili ona taua so to manatu wa ngal ko rua ma kar ko mo alo ma fa ule mo sa hungi mana sa fingini i fesi di geia ia se i ka ki ku le lua va se lua le ne fia ka ko ma ka ngafsi au o ka fulu nge wa fa ko mo nge fesi ko ko so ya lo fulu como pode dificinha a fatu langa le ya onga fa kirisiano o le ase onga sidi ona mawuluma o le fesidi le motatu a pito sili ona taua le fa pena fo kaua ya ya la makama como Io quando uscili e tala vungare fa un le scalza un scalise on melanga manga e pulega i kai il save un ora uscili per ole ale ia onga fa cristiano polala onga pitusili te langona il Christianity yai kele onga ia onga le pe fa ingo tangata essential some konga onga funga le Christianity cannot go without ia fa te inga ia poiole onuta when we akaronga ko ia onga ia po mata upu talking about doctrines in Christianity ia essential malava pe la onga il faulatanga e mo mier cristiano po le lotu ona iloa ia le faulatanga ia o le theology o le atua le kau ila onga o le proper theology ia o soteriology le matapsisili o le
o le whaoratanga e ua mo mia tangata pe wa whionga whaolainga ia o le justification mea mua whapenga o onga umana e mo o mia ele ekalesia ona o oina ai o le taua mi o tonu wina ia o le tongi o laina o le onga fuilea le ka sili umana pe onga ia le propitiation e kere lo pora fasa mo manga ia le na upuma na ia mta sili onga nga pe o just to list a few for e ta ua tele ia o le a fakulanga vungale ele se mua le se longa lua but e tu sa mara ofisili le ke va ia ku o le ngara tala ele skasa puska se a kelia o onga all of ofisili nga ke va ia ko singular ele requirement ia ula ia ele fa pe o se o silia kuleta o mata pulenga lo se simta o le whaapongai po le whaamaite ia po o se mata upu e whaangau umamai ai si mata upu whakaika ingala o la mata upu lea le e ta ua lausunga le lava o le Tusi Paia leanga e tele ia tangata ia pe telefo ia le tino kereso niso e kalesia e talanoa pea i le mele o le lava le Tusi Paia for the sufficiency of the Bible, but the practice or programs or things going on in the church e reflectai e le matua i talitonu i le lava o le Tusi Paia o la se faata i ta ingola o kala i le mele pe if I have to pick one, I will pick that. Onga le femera usili ole onga fa kerisiano e o pitosili ona taua. Ia taua umalava la a ku elole sili. E pela e faisi si fiki ese mayo o lea wa e farango lango ia lo malamala malele ile maka sili o le faolatanga the kawe a theologians of soteriology study of salvation ile lava malokalia pe fekau upsa mo fa pe leanga va o lava ia fa maunga la kuspa ia ka ko ke lo ai mea fa tata ulta to faltanga a fa fengo fisa kala onga yele si soteriology ele si onga faltanga e yela me fai o le ala le mea ngali alinga ele o lava ia il Tusi Paia you know ele o lava il Tusi Paia ele o anga va al Tusi Paia ele o ato le moli mau me il Tusi Paia ile faolatanga e alai onga whapenga ia isi tal tonunga you know ia karsia o anga le melenga tu e ka va pula mena tom fatwa pa i doctrines ia ole Christianity ele se me cose doctrines lava ia ele se me eta o se onga whapea ele taua e taua umalava you take one out wale a koa ia le Christianity yeah, Trinity, it's very vital. Mea en kakango felisipo, so se lotu lava ke mankuanga lava le malo losia upua a pastor filing apo, so se loku lava le kakongo i le Trinity, ele o se loku kirsiang, which is really true. Lang vo la ma kila o nga vali mai i le Tusi Paia ako. E ui lava ingale maua upu Trinity kong Tusi Paia. So o tulanga nga ia iso langona Mafi ese so ia wa ia fo ile sau no fifi au yo lo Filipe o le ase se mata upu po se au onga ke lo fa sa mo le fa onga ino le onga ke lo le te e te anga i mai le doctrines il fa Britania e a foilia ia onga la e ye doctrines e foilia e
ele mawhai o ngā lua ili kalkounga kerisiano e au noa ma mea ngā. Amen. You know, ele mawhai o na o ina pe whaasala o ina fo ili talitonunga kerisiano e au ngoa ma mea ngā. Ma o onga na, for example o le doctrine of God. Yes. La de sa au noa ili sunga whianga inga. Ele mawhai o ngā ka ua se loko kerisiano. Ai le malama le doctrine nga. Pela le ka ua le Trinity. We have to know that our God e kusai ma le o ngā Tusi Paia. O le tua tolu tasi paia. E ui ai ngā kasi ai tolu ona persona. Le tua le tamā le alo ma le ngang paia. E le mawhaila ngā alu kalkonga kerisiano e au ngoa ma le kalkongu inga o le doctrine nga. Amen. You know? So se kalkongu nga la e le kawawe inga le kalkongu nga o le atua o le tolu tasi paia. E le se kalkongu nga kerisiano. You know? Le saka ko kalangoi fo. Ili sipo. E ye fo le doctrine of the word. Doctrine of the word of God. E ka ua vole malama iai because e leisi si o koe mafuka ma lea koe peonga mafuka i ka le whingin kuai. E leo koe a fio vo Yesu i lalongei. Peonga. A lewa velanga upu. E whaima mea e whekalai ma iai i tātou Yesu uma. Amen. Ka kou ke o i lau whesiri le. Le nkau sao ngoi i le sunga le whianga inga. I le lava o le upu o le akua. Pato leo ke kau whaa so songa voi le lau whesiri. That's another doctrine. The doctrine of the word. Another major doctrine i le kalkounga kerisiano o le doctrine of Christ. Yesu awala ma ye ka kou whaa o le kanga. We also have to understand that Christ is the only way. That's the basis of our doctrine. Yes. We were saved through Christ. So se o nga fo I ma se loku e le kari kongu de meranga e le se o nga ngan kari kongu kerisian. You know, the doctrine of the church. Le ka le sia le tua. Because o le an meo fai. O lima ngā ma vai ngā o le tua mōlanga kala le le I le asongi. A se foi ngā fai le loko le kua. Pio le ka koe kala ngō so o iei. Ia o le ka le whea ngai foi mar konga kerisiano. Whawe whea ngai loa. I le malama le doctrine of the word. You know? Ia malisi doctrine lea foi lea o le doctrine o le koe fio mai. Le ka ua whaperetani o le eschatology. Kei me umai lang. Awa a whai foi ka ko e ingi si e kari kongo koe umai lang. O lea o ngā foi mea. Your best life. Le angar kari kongo ngā whakerisi ano e kari kongo le upo Yesu. Koe fio mai. So these are some of the doctrines. Yes. Foi le maululunga. Pe la le sa no ai le sunga le fifiau. E pe fo ringa mai le ma fai unga vai pe kasi le ai lua le ai koru le ai fa le. Because e ta u mai I doctrines nei. E uina ese ono na o uina o ngai le yei mai. E ka unga malama le yei le mea ma le mea. Yes. So Yeah. Le ua mau ora fia le iai la se me fonga se awa o ngā au pitusili. Longa e levo uma kama ka kaunga I loa uma o pe ava pe doctrine se Tusi Paia. Wala ngai isi doctrine se wa o ngai ringi doctrine se Tusi Paia. Nasa ka inga ngam e wai. O risi ngam e kaukiki do. Ya, nasa ka inga mai le lua fo isi da fia po le lua I lore. O le ka me le fa pe le se doctrine la me Tusi Paia. Ya, o nasa ya o fa pe nga lua fo I morusi da fia o roa o ngai vai ka ai le o kala whenga ai kusai mar fisiringa fia. I think e au ngā isim ka upu peila o le pe o le
nga fa mo pesame ka doctrines il mata upule fa ngo se study ole falefta fa pole comment of the priest. No, those olaya o ila onga, but that cannot be doctrines. You know, os fake ka inga ka wala vanga o se mele ka o se doctrine pe on va doctrines o se onga po se mata upele mafai onga yaile fa atuanga Cristiano e au noa. We can still have Christianity whether we know or understand those. Ele fa pele a nga male taua. Ele ongi onga essential vital need for Christianity to exist doctrinally. O le simka pitile na taua pe ona taua pastor o le kakaranga I mea taua ole onga le am ka sisilila o kerisu por the Christology pe onga iloa ile vaanga le deity of Christ pe on karangwa ele episo Ioane ve mai ila to e fai mai ele isau Yesu ile tino o mo ile vala la karangwa pe nga ole simenga ale onga e tele tangata ale tel tono Yesu nga o stangata ele o se tua o se vakal kongo o le tua ele o se tangata ole kam fai vele ki fengin mele ele nga lang fai Yesu nga fai me nga fai on sa il ki nga fa pe nga onga esema ya tatu of course esema ya tatu but he became man and feel like a man like ole pain ole ma ole fa no ale tu la fo ina makua I human lava pe o tatou and at the same time God fulfilling ele I foshe ka ko I kokongo ngia o nga menga it's what the Bible says o I o le atua leu tino tangata so o stasi foi la pe fa menga fa ko puler ka langa o fa tu langa but o nga tauanga ele mafai ele fa Cristiano ona whaangalo-ngalo pe ave ese pe misi we cannot afford to miss those ile whaia i tātou ma Cristiano especially la val tātou ngalulu ile lotu ale atua ia mere nga saunga ile wai ke vai ifu isi me walu de keimi o ia me o priestly garments me voi o full of ko nga menga pe ke mala mai pe ke lo le lango o full pe le ile me se me o ye you know wa isia o kemingi e mafai anga ya lo sil kaulanga ile ko mbolo mi kiafu kile ko ka o fu nga me o priestly garments ke fai kaulanga ile tu e walu le so vai so o fai ya me po ko fa ka u le fengen kwai pe ya ngalo I fa ko I wai e foi le o ko nga mele ole a foi le pe o mai iskanga ka ale o mai lava nga pe wole se mamalo ya Alex advalia kwa kai ka maloka bikiaf e o soar mele wa de we de vai me ia pe foi sa ngo me fare ka fa I me ya ka vai ku isi me sol o fai nga far ka fa you know, but we're talking about doctrines. These are not doctrines. We can go for ile faile ka ko Cristiano ma faile loku ma e ngo mala nga mea and we still because elingi doctrines nga e fai ma fa vai ka ko hunga Cristiano you know ne vuga ko Lord Tusi Paia Pola la ver ke leo lo malu male male manga yo vadinga lo malu wa me Tusi Paia o le malu le tu e o vola fa nga me ma fu I think ole mai ole fa fita ole se kemi ole interpretation of Tusi Paia we e mafuli ka ile interpret ole fa kwai literally makam au tatu ilo e menga avisa la elu
pakingo lavanga o isala elu lava ia the lesson e admonish e fatunuina ia ma o ina itato ai lo kakunga mai but it's there for us ola ia o ma fatunu itato but to literally interpret that and apply literally I think o isala elu kawe meanga back then il came ele mafai unga tupuranga mea nga ta wa ele vai ele context mali me fa pena Efeso Fonoti unga ukele ia kemi wa polonga Cristiano e fai mea ele I fai mola to pe fai mea ele o tatau ya la to se fa ngalo sa wango se me ave Israel alu kom fai ile lo ko fai le ka ko Israel ile ka ko Israel pe va pengani le wingo kala o de simenga fa me iso me ka ko Israel fa le nga sa nga sa wanga wa si fa me ka ko Israel fa le nga mo ia ka ko ia pe sa wa do siringa no sunga fa fenga in a context for ngale or ka o sala elu chosen people then I would say yes we are chosen people but to actually say we are Israelites ele fica langa lengi chiukako elengi tato Samoa o faulaina Samoa Maui Samoa uliuli o faulaina ka ko ke o ale langi o ka ko Samoa ka ko Israel ka ke ri wa Israel ka ko no ka ko o le langi ka ko Israel ka ko Samoa ka ko ka isi o ka ko Sofia ili fauletanga ona o Yesu yes o ka ko yo ka ko ili ke mi ka ke ka fefe ya ile fai foi pe fai la unga ka fa mai fa pe ya lo ko senga la usarvi fa ka fefe are fa ka mo fefe au ya ai ka ke fa pe o ai nei ma se salvi ya o i nei ma salvi fede abi me foi de me o ka ka Israel no Levite in Samoa dia po fela o Israel luanga ye salvi ai ke roi o faunga pela sa o va ai fo i vai ke me faunga ingor nga upu o ngai fa pele fuanga ave ai ele fife au sfulo o ngai fa pe me sa mai salvi o salvi ya so io ele tinha ngua o fa kongunga fa pikovo ia de ku fa ile salvi o ik finga ruenga alu si il fare io o che si io fai il mio ngalu ngalu malu o che alu fai sare vida che mi ele ngalu el malu ele alu kapenga farsa pa kuwa il mea ele kapenga farsa angar fal kariku quite so what I'm saying is and what se ele va nganga me you know pe avampe fa ngale upulea onga ore kausi kia yo ma mo mai fa mo yanga mo ore sare via se la etu ya me mo vou fare e a bolsa vi you know por mano se o que mi ele é meu com mo servi que mi ngal power me na o coffee servi mano se ma ia le faso de fiaf le la o ka ku titi do il mata pu foi ngale le ku fisiria au pito city ia lunga ele sim ka ku sa uma a ongar ku spaia e de o donga tau malunga ia si vanga na meia o ai o ping mau mo le fesili donga do le ne fia o la sina fa matalanga e winga ile o onga po le doctrines le o ta o lava o le Tusi Paia Sufficiency of scriptures qua i lava le Tusi Paia
mo le faingo mengi o loku ma e o ko ka fa mo si kusi pe ya ma ke fu sa si kusi pe o lo vino ngar si o lan Marcus Paia faia e kare si ma kurang fa penga o loku ya ma kuia le lua vasenu ke o ese lua kusi ke lua ya ba de ge ya fa pe ala mo ya ma ya la kusi le ngau sa ma o kusi Paia Aja ko kalango fo ai i si fo vai kai mi de mene just fo tatu Talanoa le Uso sa ka ko kalango ai i si fo me pe o si kusi o le apokrifa le o fa nga le si e ka le si e ke si fiere ka le si ka le si Ye fo isi e kale si e pe o le kale si mamonga. O lo fau fa pikor kusi mamonga le ka u kusi mamonga e fa o popo kusi Paia. O nga ye le ko nga fa pe these are some of the lost scrolls. O meu scrolls o ia nga le lo le fa ko amo mai ke meu o Joseph Samika. Le la fa usria mai ye le kusi mamonga. I've never been to a Mormon church, but I have heard a lot of people fa perkala. So se kei me fa ia o nga sama me nga le kalesia de. E ke le aku le kei me ave o kusi mamonga. Ngai no kusi Paia. So but we believe ka ko ngunga lava ka ko ia. Ua lava matotoe le kusi de. Pe fa peo. Kusi de me o lava ma ko kusi de ka ko ke lo ai doctrine si ka ko kalango ai ava pe ka ko fia malam lama the doctrine of God this book is enough ava pe ka ko fia malam lama the doctrine of the word of God this book is enough ava pe ka ko ke malam lama the doctrine of Christ my salvation this book is enough ka ko ke le ko ka su e ngisi lost scrolls e ka kau fa makala I me you know this book is enough on me voi nga saka ko karango ai fo istasi fia film ka ko ka waile ia ngai ko inga ku fa kasia kanona the Council of Sinai of Nicaea you know o me nga submita ko inga nga kai mi o me nga reject na la ko ma fai mai la ko ele ai ia onga le la ko manam na manga wa lava ma ko me e fa makala ko ai le fina ngalo le tua mo le kalesia ma ka ko le vai mai ai ki mo ke o fi o Tusi Paia o malava e mai le nganga le so ki mo ke lua fa Tusi Paia malava e mai le nganga le tua So although facility la pe the sufficiency of the scripture we believe that this book which is called the Bible is quite sufficient. There's no need for anything else. Amen. If we want to know God, the Bible is enough. If we want to know the salvation, the Bible is enough. Everything about salvation. If you want to know about Christ, the Bible is enough. Everything about Christ is in the Bible. And this is why we hold the view that walawa Tusi Paia. Ni koe mga umia ngisi lost scrolls, mga ngisi me foi le ka kalango isi teimi aso sa fa mafa la kalango loku I meio perfecta. You know, ma o kalango ia o loku e ro ko ngai ko mga ming perfecta ni aso. Why Rango wala fa Tusi Paia. Ai manga o ke loa le fuanga le tua mo ka ko mo lo so fuanga. Para pa Tusi Paia ki kilo ya. You know. E que ko ka mo es perfecta Africa ko ya o you know. Olmeria. You know. So
And this is, I believe this is why la yonga whewa I solo iskangaka. Makausu su engisi mea. Pifo ringa mai ole lava kuspa ia. Pe ora ngarusi. Amen. Ole lava kuspa ia whaasingo kua ngaka. You know, whaasingo le loko. Ela o kau kokongi mamau el pase se halu ya lukau. Ela kwa ma e foi mau ma. Akwa le foi mai me kas. But what we're trying to say is the Bible is enough. And if you need to know what God wants in our lives and in the church, for His church, get to know the Bible. Yes. Exactly. You know, to know the Bible. I think no need to add anything, Pastor. But I'm going to say the same thing with different. When we say the scripture is sufficient, ivaenga lava olotatu olanga in all facets of this life. Ile vao tatu malia tua. We don't need extra revelation. We have the complete revelation, which is the special revelation, the Bible. So ole sufficiency ngal tu spaia. It speaks of talanoa le relation sa to male tua. Fa fenka ko le tua ile lo le utato ilo ya songi. Ole tu spaia, and it's sufficient for us to learn everything about God. Ukako loale tu ainga tua yailu tato tua ile tu spaia loingal tala. We don't need to seek any more revelation or to look for extra scrolls pe na po perfetta ma faalinga asia me lava finangalo le tu ia tato iloa fatstau ia te ia o lo mau e tono lang tu spaia. Speaks of counseling me va penga ile o langa tato ia sonei fa kainga va ulngali. It's in the Bible. Charles asks koinga ulngali e fifia ile tu koinga marriage fifia ile tu le va ma tu ma fa now. Ma ai fa konga my children honor your father and your mother. O le va ma tu ma fa now. Fe mai awole le ole fa sa mo le ole ya awol fa ono awol fa ono ya tama awol fa ono fa na so o me umala vala umanga e kuspa ia so la lava it's sufficient karango vol fa tanga o me umata tu te mo mi ngai lo ina ia fa ola nai o lo tonu ole tuspa ia me vungale mankual kala ngala ning fa kala Yesu afsil me la first ayo ole pulea whose authority ya ula ya when kalangoa ile sufficiency kuspa ia. That's one of the factors nga ole pulea ale tuspa ia o se vaenga ole ya uia o manatu o se vaenga nga ole doctrine of sufficiency of scripture ole authority of the scripture wa alanga lava kuspa ia la ia male pule nga al kuspa ia tato supremely authoritative e fai maleava vunga le ka kokeiloa o le atua le anga fionga wa le mfainga fa pe e ke ava ile atua e falonka langa upu pe ke ava le atua e ke le ava I ana fionga pe o vaenga umanga e atangi ai le lava kuspa ia ile practice ka ko yo tatu langa so everything about ile faalatanga le aise me o koe ile moli mau mai al tuspa ia le winga kala ole lava ole tuspa ia. Everything God wants us to know, it's in the Bible. Me ngara la kala ngo ai ia le territory no me nga fe mai ia musi if mai ia le tu ala ia musi awange e fa popo I mea o vatu peto ese a me fai me o fa popeko ese o le akanga le nga o le lava ia kakova ai foi characteristics o le tua o le fai me se so there's no mistake in the Bible
Kakalangwala ile sufficiency o kuspa ia tangi ai foi le infallibility ile inerrancy o kuspa ia le se mese lengi meu as kengi nga yai sa le kaunga yai le fengi meu o left out ia sa kaunga yai le o yai ia kalangoa foi le yai os ke nga inga the oneness the uniformity o le message o kuspa ia so me manga la ve ile li o le lava o le tuspa ia so kele alungi ferkusi e Christian bookshop ola kusila yai Efeso Fonoti o how to start a church, church planting, how to build a church, how to the Bible is there, tells us how to build churches. Fai kau ia kusi Efeso, fai kau kusi a Filipi ma Kolose. Yeah. E pei lava mo mau Paulo ia Timoteo, 2 Timothy 3:16. So o Tusi Paia mo lava nga Efeso Fonoti ka kole il to nga ola ka ke ola e fia ile tu e tatu. And as we know voile from observations me va pena e ye lo isikusi nga vai ke pe mangingo mai al ke leo mea e pe kau iser ka ya luanga inga kusi. It's not necessarily about Christ, but about something else and about someone else. Ale mea linga nga su ngamia ni pe fo linga mai ala nga pe fa mafa su ngam pe fo linga mai o le lava kala kuspa yes e fa kala ka ko nga cristiano so they have to look somewhere else yes e kau fa makala le ka ko nga cristiano and that's when we are saying no, there is absolutely nothing we don't need anything from outside. E fa makala ku le finangalo le tua mo kako weda o kako wainga po o kako ulanga kai ko kasi po le lotu everything is in here. Yes. So yo le voije o lokunga pe e o mai ama kufa mai me vo le awake e o mai van ngamia e le o kuspai o le awake you know ai asa mo ngale kelinga ka fa longo foi nga pe wa kangia mai nga le o la vork mai lo talanoa le tua ia a le hala va o la vork spai a lo ia isi o tonga te mai o kana ngo ngai le ku a le o ka puringi po o la vork spai e ha se dua si la fia foi le nga ko nga sa nga fa penga wa pe o le ala wa kangia mai de mga mira ka kangar ku spai o le ma fa yara nga yang karkan wo le ku pe ya so se kala esa ngo mai le ku fu la ku spai you know ile kai sa ngo mai le ku se me fa fo ku spai you know so se kangaka e fai mai sa ngo kalango mai le ku le fisi kalango mai le ku ya sa u fam kala ilo sunga ne le kala voi pe mali al manga ye yo nga ka ni ko inga renga kusira nga la unga ho ya a refsi de ko ika longa kali por la me fa a refe mer ko inga ore fa la mai re orga mi e fa fena nga ilo me kusira la a mai ko inga e fa me re ko e ka ba mai rol ka mi kikir ko ara me ka ngoi ka pe me me wala ba ku me ki fa ka pe vai foi café vai ku rol ka mi ara me ka ngoi ka pe but I know what you're saying because ore vai inga le ko ke mo u ye nga va ve fe au mo foi da lu ai lo ang fa ku le ko e ki o se me so we fe me ke so ka ngo su el ku spa ya
a fai se me kus pa ia vai le fai ai a su a kwere se kus pa ia ngai magia e fai nga le fai ai se me fa me kus pa a ko ile mata pule a pasta ile famtraino le lava kus pa ia un se lava tus pa ia le umang fam kalame tot fa mai lava kus pa ia ke ele o kalangoa mai I me afonga ka ingara a fi lo fa aus. You're not going to go and seek in the Bible. So we talk about le lava kus pa ia Sufficiency of the Bible. Ele o kalangoa mai I mea ngai va engole o langa fuilea. O kalangoa mai mea le atoanga o le whaalinga le atua kau kei loa I po ai le atua kau kei repa whenga whaalainga I tātou relationship I le wā ma le lalulangi wā Recipients o le mea tau te ola ai o le kuainga worship kau kei worship ai le atua o le kuainga manatu mea kau karangoa ai le winga kau karapea kau karangoa I le lava o le Tusi Paia pea whaapea I le 2 Corinthians 3:16 all scripture is inspired by God and profitable for teaching, for reproof, for correction, for training in righteousness. Fia mea inga kasi lua kolu fa o mea umanga fai mai ile kuspa ia no inga ale o mea mo mea ile e tatou o le o I tātou I tātou fa tonu I tātou e fa poto I tātou la mi o tonu e le mawhainga kupu mea ngā pe ale ai kuspa ia ale mea maa ngai ngā whai mai all scripture every English speaker will agree with me when you see the word all o le si upo so o e kau ravanga whai ule S, you know, like all boys or because ole ngai ngā e whaali liu mai I le upo e lengi o le upo le pass a fōlinga ngai e pasa how you say it but it's in singular normally we are translate le upo le whapalangi a singular o le every a kangola uli ia kuei le all I think ole winga le ole mea mga ola ko kule all instead of every because pass also means completeness, you know. Ole atuanga. Leala fe me when he says all scripture, notice he says all scripture, all scriptures, all scripture. Ele otala ngoi kuspa ia musalemi maisi malehintu. Maltusia mamona le kalangoa le kenon le ile kuspa ia le umakuva kasi ile ola ve fo ile apocrypha apokalifa le ave mai o kuspa ia atoa umalava if I paraphrase the vai mela tuspa ia umalava longa the whole bible e aunga e o ai fa tonu e fa poto e fo ole mea manga ia la ngainga o le fai upo sifulu manifiko mai ina ia atoa so that the man of God may be adequate equipped for every good work longa winga la a fia fai fifi au e mo mia la ka kore training au la uma penga but this is the main thing o le kuspa ia a fia fai o e matane e fia ia ile tu a fia fai o e mava e vi ia ile tu pe on va o kuspa ia is sufficient e fai e tato il koenga kangaka e vi ia ile tu no winga la a fia fai o e mava e vi ia ile tu e fia fina lo le tu o fa kanga kuspa ia fa mele ya o le o fa tonu fa potu inga ia wala fe mai ina ia atu ona le lei ai o tangata so that a man of God may be adequate equipped for every good work so every good work nga I don't think o kalango e menga pe o fa ku fengo fa ausi o fa ngoka o lo kalango ile tu ainga mio ma tu ainga o langa e vi ia ile tu al mema nga ole lava adequate all scripture may equipped, adequate. So, and indirectly, bevo the finger of house. Oh, I'm favoring
o loka malama mai le fionga le kua malaka loa le fionga kanga oi fai fale Fai fa maongi. fai fa maongi faus wa e forka ka ngofo ma fai ina fakarpelo ma fai le fa maongi faus se va ngala o sa unye le oi lo fa maongi That's good. fai fale kanga oi fai fale o la foi ngalwenga you know o sa unye le oi mele ke fai ngalwenga le e le fa pe ala fa ka o kale ala ke ma Kena mai poloa fai mea uma pese I o faia I le ali. Ia ma fai mea uma vi I a ele tu. yeah so La sa o ela so na basta. Ia rum saru de wa matua manyo fo ina sin no ngua e lava Tusi Paia Kai pe ave o mangi. longa wa kangia mai wa lava ia ga Tusi Paia lava Tusi Paia o ni ko mai gisi ia so ko fai ngi kusi ia I ro ki ia fa mai ka ko fia fisimu muri le ka ko mano lo fo ia o hani a fa inga e ono ise ekaresia ia pose cristiano fo I pe afa apea e le tari tonu lai pe le malama ia o ongai o nase me ungo oi Me oi lenga sa mo e ia lenga sa mo foi le lavo Tusi Paia o so si non koru le peki ki do ga le lavo Tusi Paia le na po wanya faila eu o ai se ekaresia ia buscar cristiano pare kan kongura ia me ia ka ko man a Paulo ile ekaresia kartia le kartia mo a gango fai ka ku ia fai pu ngo fai pu fai mai wo foi na wa fa peona va veli liu e se ina o to le na vala wina o to le lo fatuno keriso ai fa sanga I le tale le ese ele se tasi tale le fo ilea a isi tangata wa fa atu tu vale ya te uto mafia fa liu e se ina le tale le keriso ai petai e ulava ina tala ina e mato po se a ngelu mai le langi ia te utou se tala le ese le na tala ina atu ia mato ia te utou ia ana tema ia you see ele mea le tūlanga le e o ia le kanga kerisiano po le loko kerisiano e le muli ka inga le Tusi Paia beira le fai mai ei polo o wofo ia oko o ko ni liu ai manga ia kala le a Paulo le fai mai il fa un fai upo valo ia te utou se tala le ese I le na tala ina atu ai e matou ia te utou ia ana tema ia rongo winga o le upu an tema o le afo ile o le ale fasa o le ale tisi me fa pretend in le accursed but it's more like I pay fa to keep you be for le se fetu no winga ai o le ke visiri po le me o ye ile kangaka o le mene o ye mere o ye ile kangaka ia male au lotu male pe se me foi po le lava se kalko ngai de muri ka inga Tusi Paia ma koe whaingi si me I le Tusi Paia ia man mere ale o ye ankema and wa fainga ia o le lemu o fiangori you see the problem is for I gave me wa pe ye me ia tupu le Tusi Paia pe foi le anga lor kanga ka o lo ye mal fasalanga le a inga reo ania ngare fa mau ngiro nga inga fio kilo you know ke le voi kala ia e o le mea lava e kupu e ari mea ngai
the problem ingi aso o kele ia penka ko kalango I mele prosperity gospel ule ko fio kinga e uia ola ya o le messi ola o mau o ka you know so if I ka voilang fa yaku se tala voi fa pe I kulanga leo le upuan tema wai e fanga o mai la le fesilinga ia fa fenga ke mo la la akiringa manguia ka la fa nga but we look at ole meo iai ile kai me fa ile fa msingo nga le ku po fe me nga inga ko nga o de kusai o nga ku spai but pa fu kau fa singa ko ro si mai o le afia ka foi ngale o kulanga ya afia nga ia o le mul ka ia le afia nga le ya pasta pe se fa po ko ke o stasio afia nga ke le lava iyo pero sa ngoi pasta ile a unga ile na kare si la sa ole fai o perfectanga e alanga perfecta ka so ngai onga laele loa o me umala la mo mi al perfecta me lo kon kuspai it's just a matter of finding it and learning it ala kon kuspai ye pero ko me vongale ole uma nga fer perfecta nga faron kunga o salamo sfuluiva la uma la fe me lo nu a ko ka la fai so ya ole afianga kele la vanga mala afianga ka kelenga ole manga ko ka ele la va kuspai ole mele or still prophesying still seeking new revelation ka me vangale ves ko nga me vangale so kalia lo fa malo longa come receive your healing those kind of things o practice manga e atangi ai ele o lava kuspaia e atangi ai ele o con ele sufficiency o le scripture so o melanga tupu o que kan vai kau ele ma recole fitu ono fa pe fitu mal fa mai etapua e fua mai ila to ya tia ulo la to faima mamata upu o polo inga tangata o kala ya Yesu le fela first yo mna va inga o aku fa ya Yesu asa me le fafango ia yo o so nga ai lima palpalala me kala Yesu sa o le ya Isaia ya uko de la fe lo kala le Yesu fe me fe pe val awa o to o le polo inga le tua ata ofi uputu o tangata le winga nga kala Yesu mele maua ile le teletono ile atoanga kuspaia olea o efa popo ai mea elengi ele se scripture ale tu ele se commandment ale tu ole si nganga ali ile mele ole le lava kuspaia ile manato tangata ole mapotula fono legalism wal menga ale fail au li first ayo le mesu sa ole ya Isaia ko kapo menga ku lo to ma o mau never mai awa o to o polo inga ale tua so e kupulo le menga ya o melanga mo o manatul tanga tele lava kuspaia this is what happened o to o lo la kuspaia ai fai me e mana o ya tanga iyo ele Ioane le sfulu so ile le kalango pola me tu pule fa va ya ko fo ile o kele kanga ka o le kuspa ir mela a la folding mai I gere me o kupolo ku mega churches ko a gire nga million ya kama wa pa de le kuspa ir mela e ma nga ya visiti la page ya you know e ma ya kala le a Yesu le nga fa ile Ioane full lo mai o le fa le a nga ya tau ma o le talia up o ia te ia le tasi na te whaasalaina ia. O le upu o tau tala tuai, e whaasala le ia te ia I le aso ngata anga. So not necessarily e whaasala le keimingi. Comes a time. But there comes a time where you'll have to stand before him
ia o nga fai lo le fa salanga le so in fai ala nga manguia le me fai la longei ai tangata kai nga le o kuspa ia re ke o winga pet ele o le winga le mer nga o le fa salanga oi nga le ia kai me fa singonga you know ko le wa akangia mai le afia e de o ke mi fo inga ko inga o lo ia kai mi le ku ya sawi si ka karbo because you know we know for a fact that a lot of the mega churches not all a lot of mega churches are teaching prosperity gospel which is not the gospel and the mega churches are rich churches desa o fai mako fo ia lutu ile sa you know nga mele o le kalango fo le luku ma fai fola manguia kanga ai mo fonga o ile manguia o ile mi lo ngai o le fai fa you know felwa il vale fai le private jet Lukau is the richest pastor in Africa and he keeps preaching that because it's getting more rich out of it. I asa ili lo loko. Makanga kaya fa yanga onga. E ko fo u makanga kaya e ora ko ainga. Living the normal life, struggle, battling every day. Awar nga kala mirong ya. Na sunga ko. You know? So the point why we're raising that issue is e mafaiang se se me na kai ele or kuspaia mai mangui ai that does not necessarily mean ele o fasalao yes there will be a day e fasalao pela or kuspaia yes deu matango fie fo ile tulanga wel si lo ko deu ia le aso failo le afianga o modele kan kongu mane a se o le afionga le ia lo salo ele si me koi o ia le o matua I mani no le foi si le kono ngai afiafi ta tonu foi o lo foi le manu na tu foi para un long ia tu la foi ele lu fa so de afiafi ia pe si me oui la o le sa no ia pas o te no foi malu la tu ma o le ngala ko oui ia le ka ko fa mo na fa because ka o personalmente o le ngai o le merenga o le sa no anga fifia ele o se fa ma o ngaka ke lo ele o le fa ma ninga e lo ai o le truth la le fa ma o lo ina mal fa ma ni ina le tino ne mal ko kele o se kale ke le fa ku ia ro dis fa pe lo ko le anga but no we stating the truth here ku sa lava pe ko fia fe la ka lo ku I will still say the same thing ele o le fa ma nginga nga o la sa o le me la unga o le ko kele o ngisi la ngam fa la van ko kele asese pe on sa ngo e pasta o nga e fu ko nga me vonga o le exalt o kanga ka false teacher fa mai the reason why the world but not the world the Christians the reason why the Christian talk about you is because you're doing something right no alang ka ngo ke siang o false teachers here because he's misleading people just to fatten his own pocket yo an le ala ka ngo lo ka a fa melo la io isi ka ka support ile ko nga ministry fa mai you must be doing something right because people talk about you so ele pro vai ser me ele fa ma ngi ha ser me e mesha umalava me il men ko ngi sufficiency of the scripture pero ngale me fuanga ai ke o fa pe si orko kele ma ele fa penga la leanga ia e kale si ko kele pa o le kalangoa ile e me ka churches penka e pasta ia ele a fait o le truth a fait le me lo
fia kanga si e manatu tangata ma misela inga la makiva fia keleng kupe fa alongolo ko inga Yesu oh that's a Jesus I was looking for la unga just prosperity. What about sin? What about amele la unga la sala amele la unga le wrath le to sao le tu le paia le amiotono le tu. Those are the messages. Before you tell people how loving God is, you gotta tell them how angry God is, how hatred that God is towards sin. Make them scared first before make them, excited. I think that's the. Yes, exactly. Sufficiency Tusi Paia. Saulola if I may but no, the true love is the most loving thing is to tell the whole gospel, not just loving you ole tu paia and I came from me Lafaele tu ile tanga sala. God loves a sinner and he hates sin. Ava feel salamo mai he hates sinners, he hates evil doers. So things like that. Sufficiency of the scripture. Recipients. Efeso Fonoti le fiafi. Now building sufficiency. Amen. Yeah. Afaio le recipients. Fa popofo il tato Talanoa le fiafi. Uri kwara ngor faftai fo. See you in 19 next week. Go see you go. And it's far for if I allow Galileo Makolo, if I live streaming, and Kelila Kamio Kuka for Itai Logu, Fakalo Fak for ye, my more, I hate the word my more because I expect them not to just watch the film. I expect them to, Kapoy Vakas. Yeah. Pila le upule ka ko ke ele nga mai mo mo fo ile lo ka ko ka ko ke o nga vakasi ni fi nga ri il ka ko pato le ka fsi ko fa fel va so o le va so fo le o ke lo o le ko ko mia lo suma fo i ma fa to nu le mafka ka fe o le ko ko fiki o tatari tonu a fa pe ai se me o lai mai ai ia fa o pe portal me ale ai ia la tatu si to foi mai o ko al menga ria ngo fsiria ko wa ke wa mangaku mai ma Ori kau falo le me le mai mo ya o me fa peka o fo ia pe ngo fa ko ke mi a makar por kalami ka ke fa kalo falo ia di ka ko paanga mo wo e a fu ngai do ka ko i ke o re wa ku vasu mo so a fe me wo ia o me fa pena i ki bar relationship it's been of fact ai sa vango i me le ra ka ko i maftanga ai fa i no fa ia na fa ta no pe ai la ia onga ia fai lo stato fasisi nga le mo tatu paanga mo wo ia mis foi le kadisi ale mo ngia vango e lo ngoi ka ko ia a fai le ko ia onga lo ia ku ko ngia le fo ia si ka ma si ka ko foi mai ne ma fu nga le fai ka ia okay lo ka ia o te talitonu ia o le tonu nga o le Talanoa le Uso le fiafi ia mo to si la fia ia mo le vai fo ia o lo fa peo no ina i tutu nga la iti ia pe o le fa malanga i sunga i fa fenga i ma fa tono de por karame ina ia a fa pe mo se ava no e fa ia la tato ma futa per vers fo ale ai ia fa manu le tu se tato tu felis verso mana yatu ia o le ton unga le ia fiafi fa manu tele le tu e lo lot soit fo Yesu amen.